Mwega sana mutegeri wa Meru TV mbetikiria nkuwate we nikirethero cia Meru TV oro bontuku ya Jumatatu tariki 4 cia mweri wa 5 mwaka no yoturu yo 2026 ni wambita muthoni wa kiremana mwananili wetu wa mathithu ni Paul Ngujiri tuyeto kunenkeria chuo itetauri kana ichungwa burachi karikite kaunti ne yetu ya Meru ome ya Meru na kinyanthi guru ne yetu yonthe ya Kenya rikana ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wita na mbere kumba kuthiroki wa tandeto na inge inyingi na tukiambiriria nirichirikitie guturinga biongo bia ndeto kwa Meru TV oronga bana wa Meru amutumantu ethinkia na rugurite mubango yo kweya na uchuro chukuru irenjire moya wukiria kithomo haka akiari na tariritie bata ya mubango yo na aragwite nende yo atuma ana benda gwita chukuru kinyanyuma ya kumba kwithira kwina yura arithirite rikirumira ntere mwanya nkuruki ya gwite thirikari ya Meru ni urutariritie akendo tire kithomo ikiwukira muna kinya kuria amona kinya akureta witi na mbere nikiri utongeria bwa we riboti ya mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi. Gavana Mutumanto Ithingia na rugurite gicunje kia ijire kia wejani bwa mutu jochuro kiria ritwa baisindi aja kauntini ya Meru akiuga moroto jwa wena gukire rwangirwa kithomo muno kuma kiria na banyi agenda ikuonania Mutuma is not just another governor. Mutuma is a governor, or is the governor who is development oriented, who is development minded, someone who has a plan, who has a focus, and who has a goal to achieve. Nikenda to transform Otoro Botwana to Meru. Our governor may pay a lot of attention to the Department of Education na may achieve the highest. Governor, tunashukuru sana kwa hii nafasi kuja nyumbani na kufanya kazi kulisha watoto wetu. So happy to nurture the family of Meru today. Yes, our vision, that vision to nurture the families. We have dealt with hospitals, we have dealt with children, breastfeeding mothers, and as the general manager has said, the sky is the limit. Nikiri mambra jaja Gavana Mutumoro tithirite kiara tongerea bono barugarirwa Mount Kenya West nikiri akuga gwakagita gakaraja ne bakarita thirikari ne na riu ne kagita ka Mount Kenya East kugwa murutira jwa thirikari tutewati anto atori beto baba tora bakiwa we are one community. We are not. No kwa we are one community. We are not. Motori okuwa kiria wewe na mpara kakwende okaria nondo muthori na okaranga gitunguru ukanyira so kethira ngai na tutethetie thaine ya Meru bari thirikari ne atori beto ibendele kuringa kelele nondo kinyabo kwire bari thirikari ne batuturi tweyome kuruki Gavana Mutumari ugatete kiria Meru ikwa rutererwaga na thirikari kwithire kagie mirandi kathumba ya witi na mbere bakuguneka nayo kagitene gaka. Former Governor Kiraito Muronge has always repeated himself without any fear ya contradict there is nothing good that can come from opposition. Kiraito Muronge rabari kire opposition in the 1990s mwankarira toukumere thirikari ne kiri mwaka wa 2002 when Kibaki former president came into power. Nerio Meru tuambiririe kuona development ira twatura tukiuga Moi kageta turia Meru former governor Kiraito batongeretie by young people at that time. Meru yareri nyene other communities isiendelea bakamotho bakiringaira Moi mpeba emwera ndio baba ile kiatu umenunulia kama ni number 4 baba na mimi navaa 6 hiyo inanitosha no tunako meabira kwenda kile community yao itoko watanira. So we are not stupid as a community totete njera kakwebyo tokwethia atia kwebyo tokwenda nyume ne Gavana Mutumana ikinyire njotene roire rwarera gicigo bunge kia Buri na kuguna ikundi kathumba na matangi jaroji Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbaita Mutugi wa Kiambi.
Ibaya mno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ntuboriboti una njira ikinyanilite tukitana mbere na Ndeto cia Meru TV oro Jackson Karaja urani murwamiri wa Media Council of Kenya arutere nerwa Upper Eastern na chumirite na kumeneria abunene amakarika yandiki bandeto kwithukirwe ndiria bainguine yo untuburabo watimbaru anemukaririgite wa kiama kyandiki bandeto accountine ya Meru Kemeru Press Club wijikene ya David Mucho inara bombe abarombete yandiki bandeto abethire bekarwenderia bainguine yatungeria baile bari tikirima mbura ya ukungwira uhuru bwandiki bandeto ndingurune riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. At the moment, we are witnessing a lot of heightened political tensions across the country that has actually resulted in some instances where journalists have been attacked in the line of duty. And that is why we as an institution continue to condemn acts of violence, acts of intimidation, and even acts of harassment that have been extended to members of the Fourth Estate. The Constitution of Kenya, Chapter 4, Article 34 of the Constitution clearly gives the right and freedom of the media in this country. As an institution, we also want to rally the journalists out there to continue carrying out their duties with a lot of professionalism. Because when you look at an instance where 79% of people in the country have a lot of trust in what we are doing, that calls on us to continue doing what we are doing. With every right comes a responsibility. And that is why as journalists, we should always remember that as we continue enjoying our rights to freedom, they also come with responsibilities. Ituonete mathina ya maingi muno ndene ya uritingwebwa andiki banteto asa a Meru County na twina ntura specific kana ntura imwe na imwe ndene Meru yayo imwe ya Igembe Central specifically ntura imwe kweyo kwi mwana siasa uratu kanenkanira details ciawe ke the relevant authorities nethirite akirita vitisho sana ke andiki banteto na ituonete mwandiki wa Nteto wa Weru TV achuni interview yawe byangwe na andiki banteto ibaya vitisho bakero bakarita ngwe ko muimo ana siasa fulani entere chabore itukuona andiki banteto baina vurugu na siasa fulani na manto ya yaraya tu yakuoneka ke siasa chetu cha Kenya aranto ba utumira mikora na mioni kura kinya siasa benzao. So asiasa bano ba utumira ngunsi kura kinyande kibandeto na ito vera sheria ne very ne daira wazi muno katiba ne to tekerete kuritangu yetu kuga umaburaburio Kongena kuone ati ura wari munini wa rais Anthiguru ni Rigathi Gachagua na atumirite murwamo yawe yo siasa na wete akethira ari umwe baraba kuromba giti kya mutungeria wa Anthiguru cia ithurano tutete waka yo 2027 nkuru kina urete atongere barutere uregane ni thirikari bakethira bakima kwani untu ari amona bo na kinya kwethira kwina atongere bangi kathomba bakuma ruterero bakuroma kuromba giti kya mutungeria wa Anthiguru nende akaita kethira kaikinya bakomba kwethira baikara na uchala nuwengwa bakona na abateri kwithira ke yuke giteke mutongeria wa Anthiguru Jeff agituma ni mwandiki wetu wa Ndeto na riboti ye nawe Rigathi Gachagua na ugite kiama kiawe kya DCP nikimwitikirite kurungamanya mutongeria wa mugongo kiri kithurano kinene kijite na kuga indi untu bubu butithira bukiaragania atongeria aregani na thirikari ni araugite kiroto kiao ni kweberia William Ruto gitine ja mutongeria wa mugongo. Watu ya DCP wameniambia nipiganie kiti cha urais na niko hapo, lakini tungetaka tuambie Wakenya wasikuwe na wasiwasi. Sio kusema kusimama kwangu inaweza gawanya upinzani. Sisi tuko wengi sana. Tuko na Dr. Kalonzo Musyoka, tuko na Fred Matiang'i, tuko na Martha Karua, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Justin Muturi, tuko Fred Matiang'i na kila mtu na mimi. Hakikisho yangu ni kwamba zote tutaketi pamoja, tusikizane, tutoe kiongozi mmoja wa kupambana na William Ruto uchaguzi ujao. And I want to promise the people of Kenya
that Rigathi Gachagua cannot be the dividing factor in the quest for one presidential candidate. Mimi nina matumaini na ninaomba wateue mimi. Naona nimetosha. Lakini kama haitawezekana, isemekane ni mwingine ndio tuweze kutoa huyu jamaa, mimi nitamuunga mkono. Nkuruki mutongeria uju ariuga atinganiri nkoro yawe ni untu kinya mawira nebekanire na Kenya. President ukaririte gitego kagita gaka na aregete kumeingia. Mimi naona haya kwa sababu nilikuwa hapa tukitafuta urais, tukafanya promises mingi sana, na hizo promise bado timiza. Hii barabara ya kutoka Ilasit kwenda Taveta ni aibu kubwa, kwa sababu ni jambo ambaye tuliahidi, na ndio tunaomba ya kwamba hii barabara ikuwe ya kukamilika, hasa isaidie wakulima ndio waweze kupeleka mazao yao katika soko. Naona William Ruto alianza pande ile ya Taveta kwa sababu ako na shamba huko. Ako na shamba. Sasa ameanzia na pahali iko shamba yake. Angekuwa muungwana aanze pahali watu wako wengi. Lakini msijali, asipomaliza hiyo barabara mwaka ujao si mbali. Tumebaki mwezi 14 hivi. Kwa hivyo isipomalizika tunaomba amalize, akuwe muungwana kwa sababu aliahidi. Asipomaliza basi sisi tutakuja kuhakikisha hiyo barabara imeendelea. Mimi tunaona haya sana ya kwamba hii damu, mimi mwenyewe nilitafuta pesa 175 million nikiwa ofisi na PS wa irrigation Bwana Kimotho ambaye anatoka hii county, na tukasema ya kwamba hiyo damu itasaidia wakulima sana katika Kajiado South. Walimtoa ofisi, wamesimamisha. Hiyo pesa ilikuwa imewekwa kwa hiyo damu, imeondolewa. Mimi naomba William Ruto, hata kama uko na shida na mimi, usikuwe na shida na watu ya Kajiado South. Hakuna haja utoe pesa ya damu ambaye ingesaidia hao wananchi na ugali unatafuta kura zao. Na kuomba kwa heshima utoe onyo, ile pesa imetolewa, hiyo damu ilegeshwe, hiyo damu ikuja ikamilike ndio iweze kusaidia watu ya sehemu hili. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntubariboti una njira ikinyanilite yaringi biashara na Kenya kariba kuma wandine ya rwiri rwarera gicigone mbunge kya Buri bonaniti kuria kwaniro kuoni untu witia kwa ngarama yo turo kuma mauria mauta ya kumba kwithira ye witio untu burabuwe batumete kana buwe bawite biashara chonende anichokete na nyuma muno nkuruki bamenereti atongeri na muno abunge narabo wite ibara mikumba kwithira bakibadhetera Kenya nyuma yabo kumba kwithira bakibekira mawira ne kathomba indira bethire bakiromba kura na nkulu kibate kuthikira kiriro kionende bakuromba thirikari nene unkumire na nkurugi kwina mia mauria mauta kenda kubanokia muri uyu oturo. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Biashara kuma njote na rwiriro rera Buri ni bachumirite gutaririo rawitia kwa mauria mauta kubanyamarite bunene bakiwa nguira bararita na kinya safari ira baretanire mete buru gitumi bate kuona gintu kya kurea kuringana na inyaura uchumi buitetie maguta ibu kuona aja itetie oni bitanguge ya ubundi ya contractor thai mpamberetie kuremero ingugeu no ntubikibiki ya kweri nywa maguta ya chiringi magana jana gwita isioro ndeta isioro ndeirio bia kura bia magana jairi minus tani ya unatwiri wa chiringi magana jana na mbechi je obundi chirambere kwinama tinya ura turare agwa ngiri rugutio bikibiki ne ontumaira biashara ne siako na nkona mutu okurukira bikibiki bati jana ndojo thirikari rathukirie manto ja mauta etithia bei mauta jaragira goro ntukugeria kung'ang'ana wikira kabikibiki mauta naona chakwana mutu ngugega itwa so batu ja etithia babikibiki twinyeretwe mono na nyanja chietu kaiguturuka thai bwi murungu gatethia tukwigika nonto wegeria ku budgeti witinya kanyama na family roma mutundu chenchera ngi kukalema nonto nya customer barabongo boka mata we wetara customer ala go befte ongera kibawa at least kena na omba wekera mauta naona bya kwa nabyo ekabindi customer atumire ruti 11 bwana ambio tumira magoro bikibiki kambia kwa ngugi unteje gwitia
na jaitia Gachagua okira ala meke mauta na uga na kumenya very well mauta yaitithie tu no tumu biashara we mero pata ya nuru na kasoko mantia kurigari ndone manto kurigari ndone MP ba mero ba chemeni udetera mu biashara ore lakini batatheterere mwananchi wa kawaida urugudhurumiwa ni kuingia kwa mauta. Riu ne bakuromba Rais William Ruto na yumbe kuwatanira notila ne bauchwira ntaira witia kwa mauri ya mauta bakiendekethia mauta yara yarituruka na guchwira ntaira ne kenda yeta na mbere otethia Kenya. Inkuria thirikari itutegere awu ki minister wa transport kinyanto awu itutegeri otegerwa kare itukuria ituinikire maguta kinyana chiringi inge ithanthatu tumbe gwitaita no ataro price tukareje katwe antu banze goro inkwira thirikari ni na baubongo abunge bau bakarande bakarekania tutabathurite beta kurekania ora batunyamaria twabathurite beta kurekania ora bombo tutethia so inko baromba bekire irate bietu batu ananchi bakethro ibo batu na inya yatwire benda kugitira ubo tugitira kikyo kiuria gyakwa kira nkwenda boria na mbarikanie nchukuma yao rai ni kwacho 2027 yetigeria jaja au uni ngatu otega muturango thura nkamuringa nchukuma kuringana wega bwawe no thuku bwawe so 2027 yekethro uno mburaite nchukuma ndito omenyera na nkakuripura royo ngakwanya buje unyamara nkenyamara nonto ntumba kuthwankire jathina na ndakuthurite umbo ntetera uchoka waka wanyamari otintetera so nande thirikari ni thugania mantu ne mauta ikende komba kukika budget ya ntere chionde nontu mauta yakenama mutu okuinama transport ikobua biashara chanto ikobua mauta yani gokuja gweta kila kitu. Kiripotera Mero TV kuma Ruiru rera bore mbitawa mwende wa Laiboni. Ibe ya muno mwandiki wetu wandeto mwende wa Laiboni no ndubori boti una njira ikinyanilite riboti mwandiki wetu wandeto mwende wa Laiboni ya tunangira kanya kakunoka kire chunjiketu kiambere kendeto cha Meru TV oro ukaita kure no tutuchokerete na mwananili wetu wa Mathithio Paul Ngujiri. Nginanginene kia mutindo kangangi kore Kongo kamechemo kuborera na udhongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru nejumo chijwa kuruka merere na kudhuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna muko juwaku tigiera no goche mabia korea bire na shama kumariko nerietu na bidhuraniri na oteabo kinande kudhuranira michemanio kana cooperative event modern conference chieto nigo kinyaniria kiwango kiria okwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kungana na irina ukaria gonto kwa kudhuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440,
weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria M College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukongwira miaka 30 ya utungata wetu. M College, skills to go places. Karibu sana kile kitu kitoke bieleke ndeto cha Meru TV oro wantu kunya Jumatatu tariki 4 cha mweri wa 5 mwaka no yotureyo ngirire 26 itana mbere no tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda witana mbere na kuwata ndeto ina inyingi oburacho utunduka kadetune Kameru tugietana mbere kitheto cha gichunji kyetu kya biele atongeria abaki amakia Jubilee bachumirite na kudetera ura wari rais Uhuru wa Ndiguru Kenyatta akumaniana atongeri kana atongeri baruterero rutere rwa UDA akumana na rubere betukwethera bakiari na gwa bakamwata mbecha achia retirement na bwite ambecha ichi retirement mbecha achia lazima bobo yete nyuma ya Uhuru Kenyatta akumba kwethera kimenere thirikari ya rais Ruto ntubo wagibo witi na mbere riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma. My fellow Kenyans, when you see this language and you see these people talking like this, you must be asking yourself the question that I am asking myself. Do you want another 5 years of this arrogance and self-destructive hubris? Another 5 years of that? No way. Is that how we are going to live? I mean, where a retired president makes a statement and is insulted the whole weekend. What are we telling our children? What are we telling our young people? That is the kind of country we want to have? Sasa sisi kama Jubilee, kiongozi wa chama chetu ako kwa ofisi halali, ndio kiongozi wa chama chetu, tutakuwa na yeye, atakuwa mwanachama wa Jubilee, atakuwa kiongozi wetu, na sisi wanachama tunataka aendelee kuwa kiongozi wetu mpaka wakati ule yeye mwenyewe atasema anataka kufanya mambo mengine. Tafadhali fanyeni kazi yenu, jipange na mambo mengi yenu huko. I thought you would be panicking about even some of the members of your party who joined us in Narok. And they were telling us they are leaving that sinking ship. And we said we welcome them. And I want to use this opportunity again to say we welcome them because they are fellow Kenyans. Tunawakaribisha. Tuende mbele because you know who can tell you more about an institution than those who are inside who are fleeing it. So tufanye kazi ile iko the way President Kibaki used to say, let's focus on the work we have of building our country and let us ensure that you know everything is going well. Finally, I want to use this opportunity to say this. If you actually needed a reason to know how this administration is totally out of touch with reality, look at Finance Bill 2026 they are published. Mitumba traders will be taxed. We have introduced you. I don't know where they live.
They live in some alternative universe. But my parting words are these, fellow Kenyans, don't lose hope. Don't give up hope. 14 months down the road, we will turn the corner. We are going to change things. Our country is great. It has no problem. We are better than this, and we are ready to recover our country from the hands of these fellow Kenyans who have different interests from those that all of us have. But we will engage with them in respect and respect the officers they have because we respect our constitution. And we ask them to do the same. As I said here, some of the language they use, even we who are in the opposition, cannot use it against President Ruto. Because that is not how our country grows. Na tunawaeleza tafadhali. Let us espouse the decency of difference. You can be on different sides of the argument, but be decent about it. And for those others, like those elected leaders who are speaking as they are speaking, please grow up. Please grow up. Kenya is a serious country. We are 63 years into independence. Grow up. Conduct yourself as leaders. Thank you. Iba ya mno mwandiki wetu wa ndeto nontu bariboti una njira ikinyanilite akariba kumantereje gacankiriri wandine ya ntima nendi bachithirite abare antu ni acheke nyuma ya bugukira na kuria mundu ne mutumanu bone nyuma yamba akomba kwithira bakiumire na kwithukira a transformer ya steam ontu baro butumite bethira bakiria mundu ne riboti mwandiki wetu wa ndeto MC Mwitonga. Akariba gachanka ntima East ni bombete kwithirwa baina thina inene nyuma ya transformer yao kuiwa aria nandi bombete ukarabari mundu ne kiriro kiao ni bakerekeretie kwa Kenya Power aria bakuromba bombe kwithirwa bagikirwa transformer ingi ni untu bari na hasara inene iria bagwitira. Tawa Jacob Dara mukari wa ntima East utererwa gachanka aria mita transformer yetu I kwa batwe atwitite kwira antu ba Kenya Power mita yetu ni iraiyirwe transformer yetu ni iraiyirwe no ntu twina thina nene sana ana betu bate kuona bia kuthoma nabio area ye town turi twina into bibinge bikuthuka no ntu bwa kwaga stima kwina into very french ine kwina mantu ja mainge ja kuhangaratana no ntu bwa kwithirwa twi mundune kwa batwe itutegerwe na tutegerwe na mpwe ora kumbikika nontu ora tugakarakara niu asara igwite gita na mbere kwina na benderete na magerio betete kugerua bate kuona bia kuthoma nabio kwina antu barithitie nguku bate kuona ora bakomorithia nguku iu kwi antu gutumira gigukama na mantu jange ja maingi kwou twaromba tutegerwe nikio gitumi tuthurene aja uju turi aturi ba gachanka nikenda tutegerwa mantu jau ya transformer yu yetu yi twambita wa Collins murimi kana mwakilishi nontu naru antu bantureje gachanka na nchaure batirima naja transformer yao ni rambere kuita Ijumaa, that is Friday, na mwankira naru tutaone ni tangible action iri kuona ni kwina wirigiro bwa kuona transformer ije. Ordinarily transformer ijukaya kuringana na ura KPLC berite meri 6 kenda yombo uchokwa ntora ije mind you twina antu baina biashara irara ya stima twina vijana ba kinyozi car wash na biashara inge chayu antu baba karate meri 6 tukeja kuthira tuketera 6 good months twina antu baina ambajua bainyomba bai reliant on stima twina na bachukuru bai reliant on stima gatora ka ketu kaumo ka thina transform kwithira yitwe insecurity twithira twi mundu ni insecurity je kethira 3 times more na itoromba obichira chi relevant twanjitie ne mubunge wetu onto bwa mbere ito kuromba kwa makini muno tegera mantu ja security entore etwe gachanka na nchaure. Second thing ito kuromba ombe kuthingateria barwa iria karibu na narwa baikite KPLC na barwa eku baromba bombe o fast track kureta transformer ije aja antu baba batetera meri 6 it is very inhumane kuba rigera betera 6 months kenda bomba kona weru bwataja iromba rya kwaringi ke mweshimiwa wetu kabarabara kaka ikabarabara kayandawe na ikabati kwikirwa rami iri ukone kuroba kigwato kya inyaria
iri ukuona mikoro itu itiraria nonto barabara ije ite smooth wetu tegera mantu je insecurity also look at barabara ije ombore kwikirwa rami na ore antu banaja bomba ugunika mantu ja ige security santini mbeta wa Salome Wanjona mukario gachanka Ntima East Ward aja bypass yegitaniretie iria yekirie kuma Gikumene egeta Mwanka town twina transformer yetu iri aja ni eraiyirwe ntuku enjuma utuku tugiukira Saturday twethire transformer ekuri na yeta ende batu inya twina thina nene mono nondu ekuru aja inya kwina insecurity nene ekuru bagwetu beta thokone gakoromone inya gita kiongwa tutikio bamurikairwo ora bakwijira kajirene gaka ara kwithairwa kwina mundu jo mwingi mwakororera stima ciurite mwakoro no withairwe riko no withairwa akirugaga na nande twina thina nene mono mono ana bate kuona bia kuthoma bio na aja twina insecurity na itukuromba twikirwe inya gita aja uju nikenda ekuru baumaga koromone na ara betaga bakejaga bate na thina nontu iba kugwatwa kinya kia inya gwikajira kangi gaitiritie inya uge na thina nene mono gakathima Beta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ibeya muno mwandiki betu wa Ndeto MC Mwitonga no ntuboriboti una njira ikinyanilite mutegeri wa Meru TV twagucokera nkatho cha mwanya muno ano tubakona kanya ka ututhiatira kinetheto cha Meru TV oro na nkurukio tuthiatira akimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ni wambeta muthoni wakirama na monene wetu wa mathitha ukalipola ngujiri na etana mbere na kumba kwithira wetu thiatira ndikumba ucokia nkante kumba kunti kuria ucokia nkatho akiri baramba kwithira beti Ndeto cha Meru TV oro chikumba kwithira chikinyanira bario andiki betu ba Ndeto erekeri na kinyari ngimbicha